ceceni ya Inooro TV. Kunyitio geni haria hothe uratwa mukirori mwiroreri wa ceceni ya Inooro TV ndarora thaa yakwa ngona nishirikitie kwihanda thaa 10 na toria ngukwirire ntuko tugicemania mohoro-ini maitu ma matemo metha-ini itu ya mohoro ya Inooro TV na nie ngiguthomera ritwa riakwa ni Ikuwa wa Boshi na tukiambiriria ni ati makiria ma gicunje kia 50 harĩ 100 kia mathukuru guku bururi-ini meguthie na mbere na kwamukira kigina kuma kuri thirikari nene ni thutha wa minister wa githomo Julius Ogamba kuga ati thukuru 15 gukinyagia riu nicio cirikitie guthurimwo na nocio mekunengera kigina kuria oriti arutani ya thukuru ici meke mituki gutuma riboti ya ciao wa mahuthia mutaratara ucio. Ogamba aritie ari university-ini ya KU hindi ya igongona ria kwamukira memba atatu kanjo-ini ya thukuru ucio na ho kweruhia itena ria aria makoretwo ho. So that verification exercise has been going on, and as of yesterday we had verified a total of over 15,000 schools. What we are doing is we are verifying the number of learners we have in each school, how many learners are in each grade, whether female or male, and then once we complete that exercise, we release the resources to those schools every day in the evening. So that exercise is going on. We've shared with the heads of institutions, and they are aware about where we are. Na tukithina mbere ni ati rabu njeru ya guthuthuria ithimi cia murimu wa polio githuku rabera na mpox ni ruguritio guku bururi-ini itemini ria kunyihia ihinda ria kuona maumirira na kuhukia mieke ya virus ici gutamba. Rabu ino ina uhoti wa guthuthuria ithimi ici kwa ihinda ria gatagati ka thiku 7 na thiku 10 mugaru na hau kabere kuria ithimi ici ciratwaragwo bururi-ini wa America na South Africa na kuya makiria ma thiku 45. Rabu ino iruguritio ni minister wa ugima wa mwiri Aden Duale akiuga ni ikinya ria kuigwa kana ria kuagirithia urigitani na njira ya kurigiriria mirimu ino gutamba. In Kenya's public health journey, I think this is very clear. It puts Kenya on the spot. It's a great achievement. Being able to do genomic sequencing in Kenya and reducing the long turnaround time that we heard from the experts that sometimes takes more than 40 days, and having the capacity to support not only Kenya but the countries in the sub-region and beyond is just a great thing and a testament. Strong disease surveillance and local diagnostic capacity are critical to the universal health coverage. Why do I say so? They will ensure protection from outbreaks, and they will enable us to act fast, efficient, and cost-effective responses. This expanded polio laboratory contributes directly to our agenda as a country. Makiria ma andu milioni 1.8 bururi-ini mari ugwatini wa ngaragu riri andu 42 mari ugwatini uyu thiini wa mabũrũri ma gitaru kia ruhia rwa Afrika na ngwatanĩro-ini ya IGAD. Maya ni kuringana na riboti ya mwaka uyu ya ngwatanĩro ino ya IGAD iria irauga namba ino yongererekete na maita matatu kuma andu milioni 13.9 mwaka-ini wa 2016 kuria Sudan ya muhuro na Somalia ihutĩtio nĩ ng'aragu na njĩra nene na ciana milioni 14 cirĩ ugwatini wa kwaga irio. In 6 countries with data meeting the GRFC methodology requirements, that is Djibouti, Kenya, Somalia, South Sudan, Sudan and Uganda, 42 million people, or 29% of the analyzed population, face high levels of acute food insecurity in 2025. The Sudan remains the region's largest and most severe food crisis.
Though data remains limited, 24.6 million people, representing 51% of the analyzed population, were projected to face high levels of acute food insecurity between December 2024 and May 2025 by the Integrated Food Security Phase Classification, that is the IPC. There was, however, a difference between this analysis and the one by the IPC Technical Working Group in the country, particularly in the Phase 5 or catastrophe classification. 11.4 million children aged 6 to 59 months are estimated to suffer acute malnutrition in these countries. Of them, 3.1 are affected by severe acute malnutrition and therefore urgently need life-saving treatment. The figures and the evidence we have just shared show that we are not on track to end hunger, achieve food security, and improve nutrition by 2030. That is SDG 2. And if we are going to change the trajectory, the urgency is real. And this demands that governments, development partners, humanitarian actors, and the private sector come together around a coherent strategy that addresses immediate humanitarian needs while also tackling the deep structural vulnerabilities that na tugitigana ripoti ya ruhia rwa Africa na kimonimoni niyo tugitaga Horn of Africa. Mucirithania wa igwati nene Alexander Muteti ni arutite watho wa guikio ngono kwa mubiraru wa Ngeretha uria werikanaga kuraga Agnes Wanjiru tauni-ini ya Nanyuki mwaka-ini wa 2012. Mutongoria wa thitango erite igoti ati mwikuirwo uria ni wa bururi wa Ngeretha ndauma igoti-ini undu uria ucungireirie we kurutirwo watho wa guikio ngono. Oho mutongoria wa thitango ni aheanite mwihoko ati ona gukorwo aira amwe a cira uyu mari Ngeretha ni magakinyio igoti-ini riria muthenya wa cira ucio ugakinya. Mwena wa thitango urauga mwikuirwo ucio aragerire Wanjiru ngero ino na kumuruta muoyo utuku wa tariki 31 mweri wa gatatu ukinyia tariki 1 mweri wa kana mwaka wa 2012 nyumba-ini imwe ya gukomborwo tauni-ini ya Nanyuki kaunti-ini ya Laikipia na riu cira ucio ukagwetwo tariki 21 mweri ukite. Na tugithina mbere ni ati mundu umwe ni akuite na njira ya kuhurwo rithathi nao angi atatu makatigwo na nguraro thutha wa gutharikirwo ni ekinai barabara-ini ya Roruk guthie Chamorigot muhaka-ini wa Baringo ya Rugongo. Akiaria na andiki a mohoro Ebel Moronga umwe wa aria marahonokire augite mikora iyo iramahithukiire makiuma wira mathai-ini ma thaa 10 cia hwaini. Indi njira iria maragerete iragia na kiguo undu uria uracungireirie kuingira githaka kuria marahofaneirio ni ekinai maramatunya mbeca na gutiga moraga ndereba wa ngari iria iramakuite. Aikari itura riri ni macakaite wongerereku wa tharikira cia ekinai makiuga ni irathie indi riu maraikara na haho thutha wa itharikira riri. Baada ya kutoka pale muda wa saa 5 kafika Nginyani nikapata gari moja ambalo niliabiria la Granis. Tulipofika kabla tujafika Roruk kuna diversion kwa sababu pale Roruk maji imejaa. Kuingia kwa hiyo diversion tukafika katikati. Tukapata jamaa ametokelezea ambaye amejifunga macho lakini yako na vitu viburi kwenye masikio na amefunga kitambaa. Huyo jamaa akatuamuru tuingie kwa msitu. Wakati driver hajamaliza tu hivi akapiga risasi moja mguu. Akatuitisha pesa. Akachukua pesa nikampea 200 akachukua ya wale alafu kulikuwa na pesa bagi yangu karibu 60,000 akachukua yote alafu akaanza sasa akademand apewe receipt book haone kwamba tumempea pesa yote. Hapo ndipo alipiga kwa driver marisasi kama 10 kwa shingo akaaga. Akaingia kwa driver. Baada ya kumalizana na driver sasa risasi ikaisha akanipiga moja risasi ikaisha akaenda kuleta risasi. Wakati ameleta risasi ndio tulipata Tukitigana na icio cia tharikira tuthiginya kuria thika guku ni kaunti-ini ya Kiambu kuria arume eri a ukuru wa gatagati-ini
marathi na mbere kuhoreria ndira ciao ceceni-inĩ ya borithi ya Thika thutha wa igeria rĩao rĩa kũigĩrĩra ndira cia nde rĩrĩa marahobanĩirio nĩ borithi makuĩte bangi gũthata na maraikio ngono. Eri aya maranyitanĩire makuĩte kana maranyitirwo makuĩte makonia maya ma bangi na ngari ĩmwe ya mũndũ kĩũmbe ĩrĩa nĩ ya gũkombora na marahobanĩrio mwena wa Kĩmucu Kĩganjo Thika kaunti-inĩ ya Kiambu. Kũringana na komanda wa borithi Thika Lawrence Mushangi, bangi ĩno nĩ ya mũigana wa ciringi mirioni 10 na ekwĩrwo aya nĩ mekũhingũrĩrwo thitango. Officers wetu wakiwa hali ya patrol area ya Kĩmucu Kĩganjo waliweza kupata gari moja, walipoangalia ndani waliweza kupata hii magunia 12 yote yenye imewekwa bangi yenye imekadiriwa kuwa ya dhamana ya karibu milioni 10, na baadaye waliweza kuwapata suspect wawili, driver na yule alikuwa passenger, wote wako katika police custody na tunatarajia wataenda kwa mahakama asubuhi ya leo. Aikari na hũthĩri a barabara ya Kaongo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Imenti ya gatagatĩ nĩ matarĩirie thĩna ũrĩa ũmagomeire kumana na gũthũka kwa barabara ĩyo ĩrĩa yenjekete marima na mĩtaro mĩnene. Ndereba a ngari marorĩra marima maya na kũgera mĩgũnda-inĩ yene nĩguo mahote gũthiĩ na mbere na thabarĩ, kuona kũrĩ na ngari cikoretwo cia kwama kana kũremererwo marima-inĩ maya. Rĩu aikari maroria barabara ĩno ĩthondekwo na ihenya mbere ya mbura nene yurĩte na kũmĩthũkia makĩria. Hii barabara ni kama shamba. Hata njusi gari ilikuwa imeanguka hapa. Mahali tumesimama, tafadhali tunawaomba. Wakati huu kwa sasa tunaenda mkusimu ya mvua. Sijui tutaendea wapi. Kanisa zetu labda tufunge, sababu hatuwezi pata watu wa kuja kanisani. Siku nyingine gari ya pasta hapa ilianguka. Vioo vyote vikakufa. Pasta mwenyewe alikuwa ndani, karibu afa. Watoto wetu hii njia wanaenda nayo shuleni, wanapitia hapa watoto wadogo wa baby class, wakubwa. Kwanza wamama wenye wamezeeka vizuri hawajui kutembea. Hapa hakuna karabati, hakuna kitu. Wafanyikazi wataendea wapi? Na sisi wenyewe tumewachagua nyinyi. Kula zetu tulitoka asubuhi na mapema bila kuchukua hata chamcha kinywa tukienda kuwapigia. Siku hizi saa hii leo mnatuleti down eti barabara hakuna na tumewapea kula. Pesa za serikali mnakulia wapi? Sisi wananchi wenyewe tunateseka huku. Hii barabara ni ya county, na kama si ya county bwana Ntoidingia tuambie ni ya Tanzania, kwa sababu tunaona hii ni ya Meru. Huyu anasema hiyo sio barabara, sio yangu, ni Ntoidingia. Ntoidingia anaambiwa, anasema hii sio yangu, ni ya nani? Kwa maswali tunataka kujibiwa, ni ya nani hii barabara? Uliza kama tutaendelea hivyo wakati wa mvua kutakuwa aje? Unaona shamba ya yule mtu inaendelea kuchimbuliwa huko, barabara iko hapa, lakini shamba ya mtu inaendelea kukuliwa pande ile na kabisa inaendelea kuisha. Sasa kama ni wakati wa mvua tutaenda na tukiuma kaunti-inĩ ya Meru nĩ atĩ thirikari ya kaunti ya Naikuru nĩ igĩte keheri-inĩ ciringi mirioni 100 iria itanyĩtwo kũhũthĩka kwarahũra mĩtũrĩre ya andũ ethĩ na atumia iria ikũhũthĩka kũhingũra wonjoria na wambĩrĩria wa biacara nini. Ikundi cia andũ ethĩ na atumia matugĩtwo na indo cia kwambĩrĩria mawĩra kũrĩa mahetwo indo ta tũmero, hema, itĩ gatagatĩ-inĩ ka ingĩ. Arĩa magunĩkĩte na mũbango ũyũ magĩkenerera ikinya rĩrĩ makiuga aingĩ ao nĩ makoretwo magĩcakaya wagi wa mawĩra. Kũheo hema na itĩ na no tũcokie ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo tũroretwo na ritho rĩa tha, nĩ ũndũ nĩ tũmenyerete gũcinagwo nĩ riũa hĩndĩ ĩrĩa tũikundi-inĩ kana ona rĩrĩa twakuĩrwo. Tukoraga tutiri na kundu gwa guikara, ugakora rĩngĩ mbura nĩ yaura, mugatharukia mucemanio. Nĩ ũndũ ũcio nĩ tũngĩra gavana witũ nĩ thengio mũno. Haha nĩ ũndũ kwakilisha gĩkundi gĩa vijana na ndacokia ngatho kwĩ the county government and also the Lakeview Ward MCA Alex Bogwa nĩ ũndũ wa gũtũhe pool table, a full set ambayo ĩgũtũteithia ta vijana ku access some capitals and also to create jobs. Maũndũ thamani megũteithia vijana tondũ handũ ha gũthiĩ na kũmiha darati-inĩ nĩ marĩkoragwo harĩa puru-inĩ makona kanyamũ kao na hakiri cio igakorwo ciĩ sawa.
ngatho cia mwanya mwiroreri na hau Njeri wa Ngotho anjira twikire gaturumo ati nginyagia mohoro magiriria megukorwo magikinya cia kinya Inoro hwaini na Inoro thaa 3 iritwa riakwa ni Ikuo wa Mboci riu ngutware mwena uria ungi wa studio nigetha tukorwo tugicemania na timu ihariirie wega timu ya Mwigangaro igitongoretio ni Jonato Gikonyore SS na DJ Smiles getha nao magitunogore migongo tukiinuke miri itu ikeneire gia na wiroreri mwega ni ritwa riakwa ni Ikuo wa Mboci.